Adia echo and DH. Na eye de ko nso ampa. De echo papa. De echo ne bon konten ekwakwahwe. Sa mon hye de echo mame. De echo. I was all shit because I know an echo. De echo. Bedi meki na ube unu de echo. Ya mo bibia afisha pa eba de echo so. Na mi enhira obibia. Se de mu ne dada hwan no de echo ye what two segment de kan ye kokrum echo twetwe nkomo de to ho bia discussion ana se ye personal interview na de ye soronko kra ye ni panyini pa bi a nte no nyom ni nsa nna de wa ba fi ha ne ye ba twetwe nkomo ye nkokrom ni ye nkonkotie ne ye ba ye beto adwumade no so. Someone motin nyum he enwum wenti ye ne chese nso a ne nne manya panyini wo studio ha nya asam ketwa kora papa na ti se ya dum na wo so e nyum ya dum bia boko pa o efe wo so ho ayefo ansa na ye be hye bibia ase no nsere oto nyum ba akomam nyum dada ni bi min kai nura hwehwe sa mi hu nyum na ache ayo sa odo nyum ni Kai ade enya so odo ewu mabo ka bibi cheme ebo a wo sheme no sema so aka kire me ka bibi sheme me shia wo na idie efo wo sembi ni agro ka bibi cheme a odo yewe ma hona mo kasa wa obremwe eba na sana me fili wiase whatever do Noah. okay Noah. Papa akwaba na buru nya odi ni se. Nyame adom. Empenufo se afi akwaba to. Nti ye de aseda ma urade. Sa afi no akwaba to ye. Show because na event bia na niam bi kokoso ma ye hu e. Yo, em say buru nya de ye ko ye tren fi kakra. Essence asena ewiem nye clear kakra ti ama ye postpone ye bibia no aba Valentine Easter no Okay. Ti ye na me ayadum so asomdwe ni bibia bagana Bibia bagana ama na ye fe yes ene hu omo ana de wanye gari to bia je fridge me de na me wa reshem say bibia no ho besi sa yes mi de ni nsuro mampie o mampie cause na tension ne mesuro pa ene ni say bibia no ho besi Ghana for nkrofo bi a sena na me boy no ye sonko kasa na epe kasa na epe na enko baby enko action de obi am say tenkran kra na ma na bere wo kuma ase na bere obi a bere wo kura ase obi a nua wo baby ti e basa no wunya baby jina baba ka no so de ene ne yerem sanate papa na say yehwe sese onyom career ne sese ene first na difference be ne wom yeah difference wom ni say first no
na nneɛma yɛ closer. This time no so no ɛwɔ sɛ wankasa wokɔ na wokɔhwehwɛ adeɛ no nti difference ɛwɔ mu ni sɛ first na yɛndɔɔso ana music so dynamics nti dynamics no sisi no so nkwala bebree so abam ana adeɛ kyen adeɛ sen nyinaa so yɛwu nipa foforɔ nti first no the American say na first no your management wasn't strong anti-send but first no so no yeah na tu anamo ye bibia and that's so the you need a management entertainment and be the social media yes yes and obi nyo obi abehwe so a star loka ko no monyo sini yes so a star yes and ne masisa and no wo hwe first na o de banda metumi aka say na momu no ba je say difference in the first no na bibia ban tentem by this time so no me wo heavy 7 entertainment I obofo na chief executive yes a bread anu ho ana so adane bi until this time no any first no me who say this time me professional professional so na edwuma no mu so asan ayedin sanete they say nyum fufuro bi wo ha wo de e ba na say de ne say wa hihye agudwa aside Valentine Day ni Easter no abon fufuro bi wo ha ye mfe ye ni ntu so sena na meka no anyum no de bebre wo ho sese no de heavy 7 entertainment obofo down no say sese no ye no strategy as for videos videos because I say it me concentrate on the video no more than the friends radio stations. Okay. Yeah. Because I know not chinipa so na ho no sha. Okay. It is say no you chat videos no you dey back one by one. Because you try say be every 3 months be no you the new one paper. Yeah. Na sa de bia o da so wom. Yes. De bia ni pa remfeel sa. Yes. Oh, okay. Yes. Na o hwe first na ne mo ye mienu. Nti woni ani free mu no e wo ha wo fi no. O dwene sesesi a won ko ano enko wo ho anka sesese de anwom career na duru nka ekonani mana se na so. Penifo say adijimia me akra won kai ti na nti se obi a na obo no homodin minuano no madam fodo no mi bibia na yemienu na ye boy homodin ana nyame ato nsafre no ti yes me ho a me kai no pa me kai no so nke bia ko no wa ha nke bia o sofa mi sofa e betumi akọ yes but enya masa no so life must go on and you can say what na hosa because ono de okọ nti ya kana ya tiase no e wo say ye to aso edwuma pa ye no e wo say ye to aso yeah pozo si e wo say ye to aso ampa abrabode he BBC ano de no ato no afa foforo no wa ato aso ye be kwa kwaje nkrato aboafo ye ba ye beto adwumade ni so. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee keka ho. And na me dwuma dinti, ma po me den ho hia me papa, na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje, Jifax mixture nti, minisisi yare bia, and yes so flexible. Baby I will bet to afa bia. Mitimi jina pabwa tenten so. Just say Jifax mama your best simu ankasa. Mini abema.
ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jifas Mr. Tumpre kopani say eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwanso eni fidie wonwosuom e na ye ne friendship kroje ye no nti mayeresa de enu wane Jifas Mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe na momitie enye ma pemfo oba a ma akwala nofo ana akwala a onyanya emfie dumienu Jifas Mixture pa pa pa. Do you really want to live forever? Ya kan for tomato mama manfo saa ma obi obato asase se wutwa woni kura hwe wonsa nifa edan egu ha nyina ye tomato mfo ne tomato nkrofo a o ma sisi o ma dan ya obi ya mi so obohwe wa mko ba bi pa na ya bono bra tomato to assess here every tomato real estate and construction for na hold no longer the same bia and so broadcasting kaso fako kaso papas kaso labi any miamia hudro bebre tomato real estate and sasi papa fee can turn the pavement into white sand. Dieko, bedi mekina ube unu dieko. Yaka kwa jenkrato aba afe no TV eche wo hwedwumadie din edede okọ nne hoho kese enya ne fie ha eye Frank Mensah pozo ya papa ye nua be ma ye bibia ne ye enya ne fie ha sei migusuwa e ka sei abiri bia no sei ye party eye dieben ade bia opese wo ye bia mesro kopa adonko bitters die eye papa pa chese bibia ekoma boko menti na ewo no onom so enji wonum afa Jifas Mixture osi papa pa oba kofa Jifas wate nensiesia ahemfie ho afa Tomandom real estate any construction eno so your construction real estate aba mame abena manya asase ukọ ho asase no boye fofofofu pa unya obetuetia ne kakra ebeche mama bosome bia kakra bia benya bia no de akwa akoto ase na eno so bibia aye kama pa papa nkomo twetwe no ne osise de abrabo ebedru ebeye bia na wo se nipa ukoswa no ukos na nwo se ma nipa waba mubu yes ye besi bia so de ase da manya yes why ni pozo Frank Mensah pozo Frank Mensah pozo fantini ba a free central region club wo ha yefre ho asebu amenfi I want to school Samba NVT Abriwa. By now, Adoma Chedin into Obepi Accra. I was sweet vibration band. Na leading singer or me feel on Samba Kumase Afro Connection. From Afro Connection to Nana to 4 Sikagwa band. It could be a butchery and the bag and maybe share Tommy Wedu. Midin party Nana Kofi Diabe. Yes. Frank Mensah pose ni de can't me go school. Midin the Frank Mensah. Na me ba Accra no. Sana na me si tunum ene crutches ni me ba so na me beto original pozo. Okay. Pozo his. Na ono edi kan. Ti me ba no so we dey second pozo we na mo boje so ana pozo no ka ha ebaka medinti afedu baby na pozo no ano ya edin kura chen yes dinayira dina wasa me ade tu because nyen na kura mini so de Frank Mensah ba mini so de pozo yeah ene na agidin wo baby ya mbacha wo manager yes heavy 70 entertainment obofo market ba kupe for market o manager yes oh okay me kura me manager I see yes ne ya sign you. Oh, I see. No pay. Yes, I need to say then one eh tuma. For the whole industry no first in na. Mpanyimfo na bede da no he bebo a. Ekoye. Na say industry no. Ego. Industry dey na okay. Na music foi. Sani ni say he, o tin kofa benyom sini foi. Mr. Boachi trust ni bia ye di binyom ye be me ko copyright ko tieska. Yeah. Nti say eska ni nyina no se ne ekomo ho de ne se mu de. Se de musimu ni sika de ebi wo ho. Na se be ya ense ba kan no so ye Boachi bi ni. Boachi no so ne ko twa movie na. O de binyom ko ye ya ko copyright.
Iti ye guso on say bi Ghana bibia no ya hyese no ye toto na se na afena nipa abamu a ompesa omoboa na sisi so no wiase konanim yes nti omo stretches egu ho do enye se de ayepe ye hope say na mabako nanim ye te okara me ka che man ye say Christmas omo ancha hwe skebia ma ye hunu the reason why ntia amba minya mbusa mpenufo mishimi nya text message bia nti se bia beba new year bia ye hopusa na aya na me de bia me dwene mpenufo no kokrafo no omo no muntumi moshi osese omuntumi nya hwe tinka at least anka buenye anka ja kra na ja obehe no phone so nanka akoko bi sika bia but enya masa but you hope the best nyam kwa de ni mayo mbos dani hwe mai chiringas kakura mai ebeba sawon ebeba futo be no de be ma ba be pese be yese pozo asa nkura na be ba adwuma bi ma be peredodo asembe no be ka kire be say na bibia ya fast food fast mpoboa it's a quick money whatever a futu am de mo say adwuma no enye dakro adwuma ena enye afi adwuma eye da adwuma so we ni ya obetumi edidi hu sa kosi se obewu nti ye de ntobo ase so na eye also we a lot of research na we obi a also odo hu obedo ade a we ye no music ti say waware oba pepe music ti say udi kan ware na oba ware music enye yi ompa kra twen ono nko apene de opa ono nko a opa say udi to time na man sana echi unye bebisi ansana waba ware ntu ware wie no person to nyoma enye yi ana oba fani difficult so koye family man na say wonni bibi pa wo ya na say okasa obey music no nko ade very difficult. It will be very difficult for you. Okay. Ntina uko development countries na omo ye ni nyina ye as omo street guys echi no ma be big talent bi ampo nye music ko a na say adwuma bi a wo ye no se wonya ware a na esesa adwuma no na esesa se die nti no ma se ti o oba bredo ho obedu ho wia na fe obenya enyira so yes wunya enyira so a se first no na wo nko a onware o sika nko obi a ho what I say na wenya ma make say bia wo ma o say muska ko girl eno de say girl de entisa wo hwe nkwara ba ye mensah responsibility be good so wo nkwara school we what's our dream family no nti wo be say talent no tosin entisa wo nko because I mean some book keyboarder so every day be am here rehearsals 8 hours na me nya ware na me wo ma ne ya nitimi nya 8 hours yes because oba ne be ko baby bia ode nkwara na ja o say me hwe nkwara o say me de nkwara na ko school o say we lot of things and I walk no nti mi ade bia gise wo hyase edu baby ansana ba na nkwara no so mo pese omu du of force omu du top of face nti enche na amasa atia wo predi a obeti ato wonam bebu nti because said I am me see kan ma brepa ansana me do still me go so bre dini de mo anya wi Ghana we say dini na ese passport wonya wi an wo didi hu wonya dini so na scan ho yes ka wanyi dini kura nka ye yes a undimi mfa torotoro undimi ndani an wo kwan
asemi by me man in your car say if I drop him me ka say so nka bi a onka bi nhye say baby a wota awache kwa ontumi nkoto bi wo bi awache no so bi a wa okogina ho na obehu yiwe mami osuma baba na akwara koji na mti yes akwara be hia pie dem kura ntimi nko no to ne man be di ebu ti edini di anka eniska nanam but min Ghana nko ana tisa I don't know adenti tisa wo Ghana wo celebrate bi pa no just the rot here no yeah tutu ye no ma se ana ya sha se no so na nimdie no ene eni dia a wo se de ma adwuma no na eni ho ene mpo de nsa ayeyi kama ye hu obi to asimesi na kono nti ndiye nyende anu ya ho ya nti eno na ewo ba buroni so buroni bibi kitwe bi a obaye bi sa wo fa botry wo ho kokra wo ye bi na ye nani so the next time hu say no we different person we say group omo bobo nyum no as Ghana groups bebre na aba and no beti na emu atete na wo ya fa eboa enu ye omo ntumi en control omo ego so no bia free so oye chef ni nyina so na me ka che no omo du baby a na omo ko hu ma na ono ne yere da ho a omo ni different ideas ma na di ba na se na fofo ne buram bebre na free ma no na bebre na so free na fofo no nti se wo ehu ni se aduane wutia onsa na peja na ode kowa no na esenso abom na takrama afa de akọ obia wo na dwuma oye nti se mo ehu ni saa na ba kon fi se nsanko akọ se me na metie aduane ne mamu nti no mi nti bi mu a nti boy honam dua no enye yi because obehu se ne na BBS group party who say no mu yade omo tonwoma na suppose we sin ebo soro we sin mekrin me ko show bi wona me share guys me mo mu din omo very tight pa so mo ntoko wo mo ntem na sen kura nke ye jane na me che omo tan na me tu omo fo na me ka say wo chro wo so oto nti o se mu mienu nyina mu hu how important mu mienu obi aye se mu hu sa dia na se we dwin say o adan na wo chro no we yire kokase adan na wo chro no we ma we na wo so na oto nti adan ti na wo so onye yes sa dia adwinfin e di share adwin because West Life so mo 5 bia so to nu kakra na ma ni gina ye de yes yo boys to men yo groups bebre do den muntumi ya nkosi ewie but I say ye kwam papa so because Jackson 5 kra so mo ye nuafo papa ba ko maame ba ko emu tete ye okay but they are not serious no person ka sra o mo ye ono so na course de bia de ode sa ode eyini baba no on course ro te sa awori jae they are fort no free no de bia won so ba hwe ase de bia ba hwe ase ampa e be kwa kwaje nkrato wa aboafo ye ba e beto adwumade ne so hello your friend is of mama na Hayford me yen century mensah ye actress eni nyuma hodo pi ekeka ho enna madwumaden ti mapo me den ho hia me papa na sebe mapo me den ho dia enu ane Jifax mixture bonje Jifax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby awo beto afa bia mitimi gina pabo atenten so just Jifax mama your best mu ankasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jifax mixture tumpreko pene se eduro no ho te ye de afa abefu nimde kwanso eni fidie wonwosuom na ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jifax mixture edure wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi ebe ho na momitie enye ma pemfo oba a ma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu Jifax mixture pa. Diego,
bedi meti na ube unu dieko. Yakwa kwa jenkrato aba afi ne wo hwedwumadi din de dioko mi anti dwandin de abana Ghana nne panyina enya ne fia ye Frank Mensah pozo ugusu a wo hwe dioko ye bekoso ada ye sponsors for asisa abiribia beso yasene ema program e kama G-Force Mixture o say papa adonko beaters ade bia wo ye bia party ye dia enkopa adonko beaters afi Tomando Real Estate and Constructions almost ton sa asepa de eno ani Tomando Real Estate ye gusu a cheche Papa, advice if no de bema ba be pese be yesi pozo. Yeah. Advice I'm the mom no say I was so work hard. Na I'm to ombo. Probably no me hu say she no lori si bi on benye bia no mo de tunum. She na akwaye say dia e beto. But enye dia daachi obedidi ho. They said they are out here. We say young be na yode. Mentu ni sisi ama. Nti kwamba nso na ebe fa anyum betumi anya 60 years, 30 years still obebo ebe yode. First I was say odwene ekọ akire. Na uwi a wako go studio. Na de obe produce no sound no so. I was say a good studio. Na omunsua ade ne ye. Fa ho se obetumi busa pani bi se bra de we me pese me ye bat kwan ben so na me fa ebe ni se cause ye na ye consult nti na nkwara no so mo consult Boss bia je no di futu am de mo so munya abotre na adwuma no a long term ye da simpacho o obi apese wo chia no adofo bi na wo be chia wo mo Dedi kan me de aseda ba manya me se ne ye hia wa ha madam odwuma yefo ase ene wo ankasa wototo ma no so me de aseda ba ma afi me chia me manager obofo Heavy 7 Entertainment afi me yere ene memba me de aseda sonko ema ene obia odomi a opemasem na afi akwa ba ye da so tin komu bi chia obia mfa odo e fantina Ghana obia fa odo ni fantina Ghana papa ansa na obekon wa nwuma eye wode party hu se nwunwe ndie e kikimi nsoro to manwai di odo za nwuma Wunye sika siebio ai Missy wunye sika siebio ni Na wuninda yerebe bono Na wuninda owo befe wai Yeah susumbiribi asana da boni ne duro Susumbiribi asana da boni ne duro Oh, susumbiribi asana da boni ne duro Susumbiribi asana da boni ne duro Oh and you name percent to be now so just also record voice na nye nti amount to be no and also we voice training so uchira na enkoyi so papa ba program is answer na be kona chede fefe wa ha no we ba kwa mam achede media oh uyi mama de wo mbia yo okay pacha for mami we the BH pa BH director they are open person they say actually actually no say why near a flag bearer of Ghana Freedom Party why Freedom Party Freedom Party Omokro mo ne wa odike ara omo Freedom Party for no one year flag bearer for the ebe can say Freedom Party only the friend Freedom Party Freedom Party na minim say odike ba odike wait kuyadonko oh
nti we hwe nka venza pa ne da so venza no ko oh kafra wenya venza menya politics nti I feel so be kwani ya wache de so nkokora free sponsors for ha ya di ema timpa chocho that's it nyami enshira o se wa ba afi so de ekofo ye announce de wa ye that's it baby nyami that's it enshira o panti that's it nyami enshira mo so why yes ye da se pasa obaye uguso awo program meeting edit dioko mi antena dwam ndin de abana Ghana ne panyina oba afia ye Frank Mensah pozo ne na twetwe nkomo kama bibia akoso fefefe odofo asemba akopane ndi bejao se wiase mu ho abomfia wate na biti fie pese oyese wo suna wo suno obi so pese oyese wo na e kire se nyame aye bi ama wo abrabom emo ba mu muda kosoa na pushi na se nyame wo ma bibia wo ye wabrabom ebeye meeting di abana Ghana da se de ye vesa ehia wo di okoso das Dieko bedi metina ube hunu dieko aha de matre medwem de midi meni mehuna meka abana Ghana